Reka nkomeze nkwifurize ibihe byiza kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza. Yego, ni wowe wakoze subscribe uhabwe umugisha, natwe twarangiza ngo ukanda tubane umunsi ku munsi. Turakomeza muri ka gace k'amakuru tugenda tubagezaho uko biri, uko bihagaze, uko bisohotse buri mwanya, aho intambara igeze. Uyu mwanya Tanzania yemeje ko abasirikare bayo babiri baheruka kwicirwa muri RDC. Yego, imaje kwemeza ko abasirikare ba Tanzania bamajije kwitaba Imana kandi bitavye Imana cyangwa se bapfuye barashwe n'umutwe witwaje intwaro M23. Igisirikare cya Tanzania cyatangaje ko giheruka gupfusha abasirikare babiri, abandi bane bagakomereka mu ntambara iheruka guhuza umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, yego, Wazalendo, ingabo z'abacancuro ndetse n'iza SADC. Iki gisirikare cyatangaje ko ibyo byabereye mu ntambara yabaye hagati y'itariki 24 na 28 Mutarama 2025 mu bice bya Goma na Sake. Itangazo rigira riti nyuma y'ibitero byinshi muri Sake na Goma, uduce dufitwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kwa 24 na 28 Mutarama 2025, igisirikare cya Tanzania cyatangaje abasirikare babiri, abandi bane barakomereka. Abakomeretse bari guhabwa ubuvuzi Goma. Byatangajwe ko hari gutegurwa uburyo bwo gutwara imirambo y'abasirikare biciwe mu rugamba ngo bashyingurwe mu cyubahiro, ndetse n'abakomeretse bakajya kuvurwa, kandi ko bizakorwa mu bufatanye n'umunyamabanga wa SADC. Rikomeza riti Imana ihe abakomeretse gukira vuba kandi tuze aheza muri paradizo roho z'abapfuye. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Tanzania kandi buvuga ko bumaze igihe bukora ubutumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye binyuze mu muryango w'abibumbye cyangwa umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Bwakomeje kugaragaza ko abasirikare b'icyo gihugu bagiye kugarura amahoro mu bihugu birimo Libya, Sudani, Centrafrique, Liberia, Mozambique na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwerekanye ko kandi binyuze muri uko kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro ari byo byatumye ingabo za Tanzania zijya mu burasirazuba bwa RDC ahari ibibazo by'umutekano muke, aho umutwe witwaje intwaro wa M23 uri kurwana n'ingabo za leta FARDC mu butumwa bwa Samia Drake. Igisirikare cya Tanzania kandi cyagaragaje ko ingabo zacyo ziri muri RDC kuri ubu zitekanye kandi zizakomeza inshingano zazo bijyanye n'amabwiriza azatangwa n'ubuyobozi bwa SADC. Abasirikare bari mu butumwa bwa SADC muri RDC buzwi nka Samia Drake, hatangajwe ko hamaze gupfa abasirikare b'Afurika y'Epfo 13 bo muri Malawi. Abo basirikare baguye mu mirwano ikomeye izo ngabo zahanganyemo na M23 ubwo yashakaga kwigarurira umujyi wa Goma. Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa aherutse kuvuga ko abasirikare b'Afurika y'Epfo baguye muri RDC bishwe n'igisirikare cy'icyo gihugu FARDC. Ngayo amakuru ya nonaha atangajwe n'igihugu cya Tanzania cyangwa se ingabo cyangwa se igisirikare cya Tanzania bamaje gutangaza yuko hari abatanzania babiri bamaje kwitaba Imana.